none wumva bidafitanye isano na irya ndirimbo ya mbere ngo na nyuma ya zeri irakora. yego Mr. we nawe nadufashe hariya abo yaguma akanyukuru umunsi n'ukuri kw'Imana yarawukunkomoye ejo bituma Bonne Maite yaciye atumira avuga ati njo uvanyiwe maombi kugira ngo najya tatizo lidogo najya tatizo la kubona umenga ni likubwa ukifanyiwa maombi litakuwa lidogo nukavuze ati no hanyuma yazo lirakora ariko cyane njo ufanyiwe maombi ingusengegwe baba nishike mukono iri niryo sengesho dufise uyu munsi abo muri Tarsis of Ministry Imana dufata ukuboko kubwacu ntacyo twokwishoboza kubwacu nanaho twoshika kubwacu nta nico twokora ngo dushobore Mana dufata ukuboko utuyobore. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Imana yacu irakora ikora ibikomeye ibyananiye abantu bose. Imana yacu irabikora ikabitunganya ikabiroranya. Niyo ndirimbo twatanguranye muri no show yacu ya episode 9 ego saison ya kabiri. Murabibona twaje dushadije dusa neza muri bwa umwe nyene n'urukundo ntabindi tubasaba mwe muri ko muradukurikirana mwibuke gufyonda kakabura umunsi tubibabwira hakiri kare kubera kenshi iyo tubivuze mu guhereza igihe mu byibagira mpamvu tusigaye tubivuga kare kugira mu bikore kare namwe mubashe kuryoherwa muri show no munsi rero muri season 2 episode 9 ni Joe Bebe Bella Gloria tuza kuba turi kumwe kakana gatonya muri bose kare kagufi kinzobe kirabura kabyibushe konze nijye tuza kuba turi kumwe ariko kandi sinza kuba ndi jenyene murabibona ndi kumwe na babandi umunsi Mr. we namubyutsi egerayo namwigije uti mbisa nemeye reka tumuhereko berenye na caturamutsa muri no show yacu karibu murakaze cyane ndabaramukije ko atukurikirana ni Mr. Pro ni Protector King ni Mr. muga katsiki sindekura ngo mbako yego OK nana tout va bien parfait nazo Bonsoir et bonjour. OK twaronse umunsi rero twagenderewe no mu diasporante atavyorosha ya Jafise Dress no muri Jamaica ari akaba ngira ni male changela kidube umunsi niwe yatutiyemwe yadushwayemwo karibu gabo waje na look shash ramutsa abakozi akajambo kamye ndamukanye class tiger akatabi turashutse safi nazo sawa safi karibu ego nishakaribia inyuma ya kamera turi kumwe na wa muzipe wacu ni Emmanuel Graphic ari yanye no muboga utaramubona arahombye vraiment reka dukomeze turyoherwa nino ndirimbo Imana yacu irakora nyuma byara Samweli na nyuma
yacu irakora twagiye izananiye abantu ikora ibikomeye hanyuma ya zeri irakora 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 hanyuma ya zeri haleluya hanyuma ya zeri irakora 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 hanyuma ya zeri haleluya hanyuma murabibona yuko uyu munsi twaje n'ubundi buhinga bushasha memo yera yadukorotsemo memo yera yadushwayemo kuri ino ndirimbo uti na nyuma ya zero koko imana irakora yego reka tuyibandanirize dukoroke kizimbabwe nino ndirimbo njoo ufanyiwe maombi njoo ufanyiwe maombi nitakuja mama safi njoo nifanyiwe Niko hapa na mimi mama. njoo ufanyiwe maombi Sehemu nyingi umezunguka kwa Yesu, sasa njoo. Tatizo lako umezunguka. wowe dukurikirana njoo ufanyiwe maombi muri Taxis of Ministry byose birahari n'abasenzi baruzuye watakombea mapepo yote yatatoka Njoo ufanyiwe maombi. Njoo uombewe. Maombezi mama. Njoo ufanyiwe maombi. Kwa jina la Yesu Kristo. Ufanyiwe maombezi baba. Ukiombewa tatizo lako ni dogo sana. Tatizo lako ni dogo hilo. Ukiombewa tatizo lako ni dogo. Ukiombewa tatizo lako ni dogo hilo. Njoo ufanyiwe maombi. Njoo ufanyiwe maombezi baba. ugerageje kumviriza izi ndirimbo uko ziriko zirakurikirana ubutumwa menga ni bumwe sinzi ko namwe mwabyumvishije ubutumwa menga ni bumwe kuko twatanguye tuvuga yuko imana yacu ikora igakora ibikomeye kandi ko na nyuma ya zero ibikora ibi bintu bikagenda bien rero ubu nawe aciye atubwira uti njoo ufanyiwe maombi ukifanyiwa maombi ilo tatizo lako ni dogo Kabo, wabyumvishije mu kirundi ngene bashatse kuvuga Nogerageza. okay dusigurire Yavuze gutwa. gutwa Oh, yakaragaciye. Yego. Yavuze gutya. Nasema Yesu. Ingo ukorerwa amasengesho. Ibyo bibazo byawe byoba bito, ni bito. Cyo kibazo cyawe ni gito. noneho wumva bidafitanye isano na irya ndirimbo ya mbere Ngo na nyuma ya zeri irakora. yego Mr. we nawe nadufashe hariya abo yaguma akanyukuru umunsi n'ukuri kw'Imana yarawukungumuye dufashe koro dusigurire ino ndirimbo ku muntu atumva ikirundi igiswahili nk'uko wari ubivuze ugaragaje gukurikirana n'izo ndirimbo umenga na mahasa ni indirimbo umenga ziravukana wa mbere yavuze ngo imana yacu irakora no hanyuma ya zero irakora ariko Boni Mayitege nawe agarutse atwibutsa neza ko imana nubwo ikora ariko irasaba yuko ikora ivyo yisavye kugira ntihave nta kosa ikora ryo kuguhatikiriza ko ivyo udakeneye usaba ivyo ukeneye ikaca ibikora ejo bituma Boni Mayitege yaciye atumira avuga ati njo
ufanyiwe maombi kugira ngo na rya tatizo lidogo na rya tatizo la kubona umenga ni likubwa, ukifanyiwa maombi litakuwa lidogo. Nukavuze ati no hanyuma yazo lirakora, ariko cane cane ufanyiwe maombi ingusengegwe. Hamico kibazo wobona yuko ari kinini imbere yawe kitacoroha, ukijabuka kurya ukinywa nk'uri ko aragotomera amazi. Reka dukomeze. Haleluya. Haleluya. Yesu ni mwanaume kati ya wanaume. Yesu ni mwanaume. Hili tatizo la kupata ajira limekuwa sugu kwako. Vyeti unavyo na sifa za kupata kazi unazo, lakini roho ya kukataliwa inakusumbua. Mfanya biashara unayenisikia, huwezi kufanya chochote bila Mungu. Njoo mbewe mfanya biashara, biashara yako ilete kwa Mungu, leta huko, kwani yeye ndiye chanzo cha mafanikio. Bolo atakuombea kama kawaida, na renga leta na mchicha na mafanikio, na tomati na ntore, nyanya, mshuma. njoo ufanyiwe maombi. Kiombewa hizo biashara vidogo vidogo, Mungu anaweza kaviinua panua vikawa vikubwa, biashara kubwa, mpaka unajenga magorofa, unatembelea gari nzuri unabeba Kanada mchicha. kama kawaida. Ndugu yangu Ufanyiwe maombezi, njoo uombewe, ufanyiwe maombi kwa jina la Yesu. Njoo ufanyiwe maombezi Baba. Wengi wameombewa, ukiombewa tatizo lako ni dogo sana, tatizo lako ni dogo hilo. Kwa Yesu ukiombewa tatizo lako ni dogo, ukiombewa tatizo lako ni dogo hilo. Njoo ufanyiwe maombi kwa jina la Yesu Kristo. Mwilini mwako unahisi kuna vitu vinatembea, madaktari hawalioni tatizo. Mwilini mwako unahisi kuna vitu vinatembea, madaktari hawalioni tatizo. Tatizo hili linakuchanganya sana, pole, waganga hawaliwezi tatizo hilo. Tatizo hili linakuchanganya mama, pole, waganga hawaliwezi tatizo hilo. Njoo ufanyiwe maombi. Sogelea Mr. Polo, Mwenye tatizo kama lako, ye maombi katika jina la Yesu. ombea pepo chafu, ufanyiwe maombi. Toka, ondoka katika jina la Yesu. Huu ndio ushauri wangu kwako, yoyo, ndugu yangu, njoo ufanyiwe maombi. Njoo ufanyiwe maombezi kaka. Wengi wameombewa, ufanyiwe maombi kwa jina la Yesu Kristo. Ufanyiwe maombezi dada, usiteseke bure. Ukiombewa tatizo lako kidogo, ukiombewa
ibyo nyene njoo fanyiwe maombi nta byinshi tubivuga ko yo wabyumvise njoo fanyiwe maombi kugira ico kibazo cha ufise Imana igikemure kuko na nyuma yaze rikora turakoroka kizimbabwe turakomeza oyo nawe akubwira uti nishike mkono erega ni ryasengesho nyene utakapofanyiwa maombi Mungu atakuongoza utashika mkono wako na utafika mahali unapotaka kufika. Kurundi ruhande araje ngo akorerwa amasengesho kugira ngo Yesu amafate ukuboko hama bya bindi byose byari binaniranye Imana icibishira kibikungumura byose twagiye baba nishike mkono baba nishike mkono baba yangu we baba nishike mkono baba Yesu wangu we nishike mkono baba nishike mkono baba iri niryo sengesho dufise uyu munsi abo muri Tarsis of Ministry TV Imana dufata ukuboko kubwacu ntacyo twokwishoboza kubwacu nanaho toshika kubwacu nta nico twokora ngo dushobore Mana dufata ukuboko utuyobore niryo sengesho dufise sinzi yuko nawe uriko uradukurikana ari ryo sengesho ryawe ndibaza twese niryo sengesho dufise reka rero basi mu mwanya mutonya cyane mwe mugume gusa murizye Gaboro nganye ari kwitage mugume murizye muri show yacu ino munsi ya Nyibutsa Paul turi muri episode y'icenda season ya 2 niryo sengesho dufise rero uwo munsi cyane gose reka twikorokere kizimbabwe kama kawaida mkono baba wewe Mungu wangu we nishike mkono baba nishike mkono baba nishike mkono baba baba yangu we nishike mkono baba mva baba nishike mkono baba Mola baba yangu we utembee nami baba mwakoze kudukurikirana abakunzi bacu ba Tarsis of Ministry TV akaryoshe nigahora mu itama murabibona yuko muri show no murakoze cyane kudukurikirana muri no show yacu ya episode y'icenda
reka nsabe Mr. we hariya nyagira akajambo kamwe abwira abakunzi bacu mu gusozera. Ego akajambo nababwira no kuko bashimira ko badukurikiranye ari benshi kandi tubibutsa kugira subscribe, partage, comment na like. Murabizi muri abantu bacu natwe turi abantu banyu ntaco twobima tugifise namwe nacu mutima mudufise tuyizo like tuyizo comment n'abayiko baratukana dutera intege tubwira aho byapfuye tubigorore ariko kandi muri abantu beza tubashimire tunabike banura rero kurande kwanje no bashimira akabasezera n'abadukurikiranye. Nana nta byinshi mfise mvuga n'ibijyanye na Mr. we yavuze. Parfait. Yawe na wewe Aline nawe akajambo kamwe nitwa Brent kabo nawe mugira umugisha mwakoze kudukurikirana Imana ibaho umugisha ihezagira ibikorwa by'amaboko yanyu nibagire kudufasha amaplatage nkuko twama twabibabwiye Imana ibaho umugisha. Safi Ciao tukote nibyo nyene nta byinshi tumva tubabwira isengesho nirijya nyene nibyo tubasaba nibyo nyene murakoze cyane. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.